килограмм палавони тоҷикистони ҷонон файзалов бар муқобили ҳарифаш аз Федератсияи Русия Роман Кремлян андари майдон шуданд. Роман бо яктаки сафед аст ва инҷо имтиёзи паҳлӯро ҳам ба даст меорад намояндаи Федератсияи Русия. Ҳамакунун як қадам пеш мегузарад аз паҳлавони мо ҷонон Файзалов. боз ин партофт мавриди таҳлил қарор дода мешавад баъд аз дидани наморҳои такрорӣ, аммо аз нигоҳи аввал партофти паҳлавони Федератсияи Русия Роман инҷо гумон мекунам имтиёзи паҳлӯ буд. ишора мешавад ки рақобат бояд идома кунад. гумон мекунам имтиёзи паҳлӯ ба Роман дода шуд. ҳаракати ҷонон Файзалов намояндаи Тоҷикистон бенатиҷа. хуб, имтиёзи паҳлӯ ҳаст ба паҳлавони Федератсияи Русия. ҳоло оғози нерӯсанҷӣ аст. Метавонад паҳлавони мо ки натиҷаро тағйир бидиҳад, аммо ин пойизани Роман Кремлян хеле хатарнок буд. то ба ин марҳила омадани паҳлавони Федератсияи Русия ҳам албатта бесабаб нест. ӯ рақибони худро ҳанӯз аз марҳилаҳои аввал ноком сохт ва бо ду паҳлӯ инҷо ба осонӣ тавонист ки ҷонон Файзалов аз Тоҷикистонро шикаст бидиҳад ва роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 65 килограмм бурд. Роман Кремлян ҳамакнун дар марҳилаи ниҳоӣ бо Ёсин Бобокалонов аз Тоҷикистон нерӯсанҷӣ мекунад. Файзалов бошад ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф гардид. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ва он лаҳзаҳое ки ду маротиба имтиёзи паҳлӯро пайҳам ба даст овард Роман Кремлян. хуб, ҳамакунун дар марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 78 килограмм нерӯсанҷиҳо оғоз мегарданд. намояндаи ҷумҳурии Афғонистон Мансур Бигзода, довари кунҷи намояндаи ҷумҳурии Гурҷистон Давид Абгаидзе, доварбону намояндаи ҷумҳурии Египт Риҳан. доварони Афғонистон, Миср ва Гурҷистон се довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари хориҷа ҳастанд ки рақобати навбатиро ҳакамӣ мекунанд. хуб, марҳилаи нимниҳоӣ гуфтем дар вазни то 78 килограмм. хуб, Мекан Пардабоев аз Туркманистон сафедпӯш аст ва Саидраҳмон Қодиров аз Тоҷикистон бо яктаки сабз нерӯсанҷиро шурӯъ мекунанд. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки ин паҳлавони мо чӣ гуна ҳунари худро нишон медиҳад, чун мактаби бузурги гӯштингириро гузаштааст. Саидраҳмон Қодиров зиёд дар майдонҳои паҳлавонӣ ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор мегардад зиёд иштирок кардааст ва акнун дар майдони худ дар назди мухлисон оё метавонад ҳунари шоҳисаи худро бар муқобили Мекан Пардабоев аз
кишвари Туркманистон нишон диҳад. Аввалин расишҳо чун ҳарду якдигарро доштанд бидуни амалкард, бидуни ягон ҳаракатҳое ки имтиёзовар бошад, ин метавонад ба рафти рақобат таъсири бад дошта бошад. аввалин ҳаракат аз ҷониби паҳлавони туркманистонӣ Мекан Пардабоев. албатта ташкили чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама барои рушди ин мероси аҷдодӣ таъкурсии мустаҳкам мегузорад ва кишвари моро ба ҷаҳониён боз ҳам бештар муаррифӣ мекунад, чун иттилоъ доред намояндагони 15 кишвар дар ин мусобиқот ширкат мекунанд ва албатта он қадрдоние ки барои ғолибон аст, мукофот пулӣ, ин ҳам таваҷҷӯҳи онҳоро бештар мекунад. хоб камфаъолӣ инҷо ба ҳарду на ба Саидраҳмон Қодиров паҳлавони мо огоҳии аввал дода шуд. он қадар фаъолии худро нишон надод, бештар дар дифоъ буд. ба ҳамин хотир довари афғонистонӣ огоҳии аввалро ба Саидраҳмон Беков дод. мавқеият аст барои аз боло доштан ва танҳо акнун ин ҳалоки беронаро чӣ гуна истифода мекунад Саидраҳмон Қодиров, вале мавқеияти паҳлавони туркманистонӣ ҳам бисёр мувофиқ аст. аввалин шуда ӯ партов кард, вале бенатиҷа. Саидраҳмон Қодиров дар марҳилаи аввали рақобатҳо озод буд. дар даври дуюм Иван Сайминян аз Булғористонро шикаст дод. хоб дар марҳилаи баъдӣ Рамзиёр Давлатов паҳлавони тоҷикистониро ноком сохт ва дар ин марҳила қарор гирифт. паҳлавони кишвари Туркманистон ҳам дар даври аввал озод буд. дар марҳилаи дуюм паҳлавони ӯзбекистонӣ Иброҳим Қурбонназаровро шикаст дод. баъдан паҳлавони тоҷикистонӣ Ислом Шаҳобиддини Исломро шикаст дод ва роҳи худро ба ин давр ҳамвор кард. ва чун мебинем дар мубориза бо Саидраҳмон Қодиров ҳунараш чандон бад нест. баръакс фишор меорад ки паҳлавони мо аллакай танбеҳ гирифт. ин танбеҳ дар сурати ба анҷом расидани вақт таъсири худро ба ин рақобат хоҳад расонид, чун танбеҳи Саидраҳмон Қодиров ӯро метавонад ки аз ин мусобиқа ҳамчун паҳлавони шикастхӯрда эълон кунад. вақоият ҳаст, каме ҳарос дорад аз ҳарифаш Саидраҳмон Қодиров, вале паҳлавони туркманистонӣ Пардабоев беист ҳаракат мекунад, мавқеият меҷӯяд. ва алуки даруна бисёр мувофиқ аст барои Саидраҳмон Қодиров. танҳо дар ин ҳолат партов кардан лозим аст, вале на, бисёр амалкарди хуби паҳлавони туркманистониро мо инҷо дидем. Мекан Пардабоев хеле моҳирона фаъол буд дар ин ҳолат ва бубинем аслан мавқеъ барои Саидраҳмон хубтар буд. қувваш басандагӣ накард ки ҳалуки дарунаро истифода кунад. ӯро ба ҳаво бардошта бар замин зад Мекан Пардабоев. соҳнаҳои башумор буд бо боқӣ мондан то анҷоми ин рақобат ва вақтам ба анҷом мерасад. Саидраҳмон Қодиров натавонист ки истодагарӣ кунад бар муқобили паҳлавони туркманистонӣ ва дар мубориза барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ ӯ шикаст мехӯрад. мақоми сеюмро ишғол кард Саидраҳмон Қодиров.
خب مکان پردابویف با مرحله نهایی روی خود را هموار کرد. بخوری دومی نیمه نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم برگزیدن دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری ازبکستان البک توجیف و نماینده فدراسیون روسیه عظمت توکو. Central referee, representing Tajikistan, Alibek Shosoda. Side referee, representing Tajikistan, Rahmonali Sharipov. And side referee, representing Tajikistan, Kislavsho Shoyo. Bofuri nimani hoyi vazito 78 kilogram. амакунун марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 78 килограмм рақобати дуюм миёни паҳлавони федератсияи русия азамат туко бо яктаки сабз бар муқобили паҳлавони узбекистони элбек тоҷиев. ин рақобатро алибек дилшодзода довари марказ довари дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон ҳакамӣ мекунад. аввалин партофти паҳлавони узбекистонӣ имтиёзи баданро барояш таъмин мекунад. доварони кунҷӣ ба алибек дилшодзода кӯмак мекунанд. раҳмонали шарипов ва хусравшо шоев ҳарду доварони дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон ҳастанд. хуб паҳлавони ӯзбекистонӣ маротибаи дуюм мавқеиятро мехоҳад ишғол кунад. дар дақиқаҳои аввал хеле фаъол ҳастанд. хуб элбек тоҷиев дар марҳилаи аввали рақобатҳо озод буд. нерӯсанҷиҳоро аз даври дуюм шурӯъ кард бар муқобили абдумалик исоқов аз озарбойҷон. ӯро шикаст дод. баъдан паҳлавони тоҷикистонӣ ниёзбоқӣ боқиевро ҳам аз садди роҳи худ берун кард ва чун мебинем дар ин марҳила қарор дорад. паҳлавони федератсияи русия ҳам рақобатҳоро аз даври дуюм бар муқобили паҳлавони мо абдуллоҳ лоиқов шурӯъ кард. ӯро шикаст дод. баъдан паҳлавони дигари мо эҳсон искандарзодаро ҳам ноком сохт ва ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳи худро ҳамвор кард. чун мебинем паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳам бадан дорад, ҳам огоҳӣ. аз гиребон хеле хуб доштааст инҷо тоҷиев ва таваҷҷӯҳ аз ҳалуки даруна буд ки ин навбат азамат туко аз федератсияи русия ин ҳолатро ба хубӣ пай бурд. хоб аз камарбанд мустаҳкам дошт инҷо паҳлавони ӯзбек ва ба самти қафо партоф намуд ки имтиёзи паҳлӯро ҳам ба даст овард. ҳанӯз аз оғози ин рақобат маълум буд ки паҳлавони ӯзбекистонӣ бисёр фаъол аст ва ҳунарнамоии хуб ҳам нишон медиҳад. ҳоло ҷиҳати тағйир додани натиҷа вақт зиёд аст барои паҳлавони федератсияи русия, аммо амале ки бори дуюм инҷо анҷом дод имтиёзи бадан ба ӯ гузорӣ мешавад аз ҷониби алибек дилшодзода. дар ҳар ҳолат бубинем ба ҳар равиш инҷо тоҷиев аз ӯзбекистон ҳарифро партоф мекунад. ҳарчанд қадди каме пасттар аст аз ҳариф, вале он амале ки анҷом медиҳад, он ҳаракатҳое ки анҷом медиҳад бисёр манфиатовар ҳастанд барои ӯ. таваҷҷӯҳаш аз ҳалуки беруна
албатта $36,000 амрикоӣ ин ҷоиза пулии ин мусобиқот аст ки ба варзишгарон як ангезаи дигар мебахшад. хуб, камфаъол аст. акнун огоҳии аввалро ҳам мегирад Азамат Туко. мавқеият аст барои Азамат. аз ҳалуки даруна бисёр хуб истифода кардааст, аммо гап сари партоф меравад. боз баданро ба даст меорад, бадани сеюмро. хуб, дар гӯштингири ҳамин гуна аст ки 5 бадан ҳукми як паҳлӯро дорад, аммо нафаре ки мустақиман паҳлӯ мегирад бартариаш бештар аст аз 5 бадане ки рақиби ӯ ба даст овардааст. сонияҳои охири вақти асосиам ба оҳистагӣ сипарӣ мешаванд. пешсафӣ бар ҷониби Тоҷиев аст. ин навбат имкон дорад ки боз ба самти қафо партоф кунад, вале фаъолии Азамат Туко ҳам бештар шуд. боз як бадани дигарро ҳам ба даст меорад. 4 бадан. як кӯшиши дигар аз ҷониби Элбек Тоҷиев агар анҷом дода шавад, пас ӯ метавонад дар ин мубориза пирӯзо ба даст биёрад, роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор созад. аз камарбанд мавқеиятро аз боло хуб доштааст Азамат Туко, вале дигар хаста гардидааст ки партоф кунад. ҳар мавқее ки интихоб мекунад Азамат Туко, вале ҷуръати партоф карданро намекунад, чун медонад ки Тоҷиев Элбек таҷрибаи хубтар дорад ва вақт ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавад. баъдан дар сонияҳои поёнӣ ба даст меорад, аммо ин баъд ҷараёни рақобат таъсире нахоҳад гузошт. хуб, ҳамин тавр нерӯсанҷӣ ба поён мерасад. паҳлавони ӯзбекистонӣ ки бо яктаки сафед нерӯсанҷӣ дошт, Элбек Тоҷиев роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳанвор мекунад. Азамат Туко бошад барандаи нишони биринҷи вазни то 78 килограмм гардид. وگیلین دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان سنت‌الله موسویف و نماینده جمهوری گرجستان دولتزه نیکولاس. Engilif Central Referee representing Afghanistan, Sedikulu Mehman. Side referee representing Islamic Republic of Iran, Muhsin Bakshoyi. And side referee representing Turkmenistan, Murat Kurbanov. Semi-final male under 86 kilos. таваҷҷӯҳ мекунем ба марҳилаи нимниҳои вазни то 86 килограмм. Сунатулло Мусоев аз Тоҷикистон сафедпӯш, намояндаи Гурҷистон бо яктаки сабз Николас Давладзе. мубориза барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳои вазни 86 килограмм. Сунатулло Мусоев Тоҷикистон, Николас Давладзе аз Гурҷистон.
می‌بینیم سنت‌الله موسویف حریف رو نزدیک می‌کند. پایزنی که داشت ولی پهلوانان گرجستانی هم از گشتینگیری به خوبی آگاه هستند. داور افغانستانی گیرد میکرد با لحنی بسیار هم زیبایی تاجیکی. البته یک خصوصیت خوبی دیگری گشتینگیری در آن است که زبان و فرهنگ ما را در سطح جهان باز هم بیشتر معرفی میکند. چرا؟ تمام آن داوران سطح بین المللی که در رشته گشتینگیری فعالیت میکنند با کلمه ها عباره های بسیار هم زیبای تاجیکی گیرد، ایستد، حلال، پهلو و دیگر آن عباره هایی که هست صدا بلند میکنند و این کلمه ها به گوش جهانیان میرسد. این هم بسیار خوب است برای شناخت ملت، برای معرفی تاریخ و فرهنگ قدیمه مردم تاجیک. البته گشتینگیری خصوصیت های بسیار هم خوبی معرفی کشور را دارد. بر زمین لباس هایی که در گشتینگیری انتخاب گردیده است. امتیاز بدن را اینجا به دست می‌آورد سنت‌الله موسویف پهلوان تاجیکستانی. خب از مرکز بازی شروع می‌کند افغانستانی، ولی اینجا امتیاز بدن رو به دست می‌آورد. سلوکی درونه خوب استفاده کرد نیکولاس، ولی این حالت را می‌خواهد مورد سنجش قرار بدهد داور مرکز، چون پهلو بود یا امتیاز بدن. اینجا سر اول بدن با گذاری کرد داور و کتفی گمان میکنم پهلو نیست. اینجا امتیاز بدن باید باشد، ولی قرار نهایی داوران رو ما انتظار میشویم. از نگاه اول که سرعت این پرتاف خیلی بلند بود، داور قرار خود را در حال برآورد که بدن، ولی بعداً برای مطمئن شدن این قرار برآورده‌اش توجه میکند به نوارهای تکراری. ببینیم در حال بدن داد. اما گمان میکنم اینجا همون بدن است، پهلو نیست. بله همین گونه است. امتیازهای بدن اکنون برابر میشوند. کم اینجا با روش گشتینی جدا حرکت میکند پهلوان گرجستانی و به خاطر گپ زدن اینجا آگاهی میگیرد. باید سخن نکند در جریان این نیروسنجی. سر زانو اینجا نشست نیکولاس. خب رای تعیین نموده سنت‌الله موسویف رو اگر ما توجه کنیم، در دوره اول نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر صالح را شکست داد. معذرت، امیر حسین دلپسند رو از صدر روی خود بیرون کرد. بعدا در مرحله بعدی نماینده فدراسیون روسیه روسلان سامنکو رو از صدر روی خود بیرون کرد و با این دور آمد. و چون میبینیم حریف بسیار جدی با او روبرو گردیده است. پهلوان کشور گرجستان هم در دوره اول نیروسنجی ها رو بر مقابل فردوس بهادر از تاجیکستان آغاز کرد، او را شکست داد. بعدا پهلوان ازبکستانی را هم تیمور اوگابک به خود بیرون کرد و چون با اینجا قرار گرفت، آمدن او به مرحله نیم نهایی به سبب نبود و با امتیاز
ҳалол инҷо суннатулло мусоевро таслим мекунад. паҳлавони And this contest winner representing Georgia, Gurjiston. Davlatze Nicolas, will go to final. николас давладзе акнун роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ мебарад. суннатулло мусоев мақоми сеюмро ишғол кард. در این مسابقات با گرفتن سینه سوم مشرف گردید. بخوری دومی نیمه‌نهایی وزنی تا 86 کیلوگرم به گیلم دعوت کرده می‌شود. نماینده جمهوری تاجیکستان موساخان غنیев با نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان بهروز عبدالرحمانov. бояктаки сафед намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон мусохон ғаниев, бояктаки сабз намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон беҳрӯз абдурахмонов. хуб дӯстони азиз, ду намояндаи тоҷикистон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳои вазни то 86 килограмм нерӯсанҷӣ мекунанд. беҳрӯз абдурахмонов бо яктаки сабз аз тоҷикистон, мусохон ғаниев бо яктаки сафед, ӯ низ паҳлавони тоҷикистонӣ ҳастанд. ғолиби ин ҷуфт бо николас давладзе аз гурҷистон нерӯсанҷӣ хоҳад кард. фишори беҳрӯзро мо дар ин ҷо дидем ки бенатиҷа. беҳрӯз абдурахмонов нафаре аст ки пайваста бо Темур Раҳимов якҷо тамрин мекунад дар ноҳияи рӯдакӣ. айни ҳол он нафаре ба шумор меравад ки дар машқҳо, тамринҳо бо Темур Раҳимов якҷо аст. инҷо ҳаракати мусохон ғаниев вале бенатиҷа. камфаъолӣ мусохонро инҷо нахуст шуда довар ба инобат мегирад. огоҳии аввалро ба ӯ дод. беҳрӯз абдурахмонов ҳам барои ин мусобиқа омодагӣ хеле хуб дошт ва як қадами дигар боқӣ мондааст ки то марҳилаи нимниҳоӣ, то марҳилаи ниҳоӣ роҳи худро ҳанвор кунад. пойзанӣ аз ҷониби мусохон, аммо бенатиҷа. беҳрӯз абдурахмонов дар марҳилаи аввал намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Муштабоҳ Ваҳданиро шикаст дод. баъдан дар даври баъдӣ фишори беҳрӯзро мо дар ин ҷо мебинем. баъдан дар даври баъдӣ намояндаи тоҷикистон муҳаммад мардонбекзодаро ҳам ноком сохт ва чун мебинем дар марҳилаи нимниҳоӣ қарор дорад. мусохон ҳам нерӯсанҷиҳро аз марҳилаи аввал оғоз кард ки Абубакр Абдураззоқов аз Узбекистонро шикаст дод. дар марҳилаи баъдӣ ҳам бо намояндаи Федератсияи Русия Могамад Лорсанов рӯбарӯ шуд ки ӯро ҳам ноком сохт ва бар муқобили Беҳрӯз Абдурахмонов қарор гирифтааст. хуб инҷо камфаъолӣ мусохонро довар инҷо мушоҳида кард. танбеҳ ба мусохон ғаниев. фишори беҳрӯз барои гирифтани имтиёз, вале ба ӯ ин навбат ҳам муяссар нашуд. аммо мавқеият як лаҳза аз боло доштан барои мусохон ғаниев пайдо гардид, вале бенатиҷа.
گمان میکنم اون تجربه‌ای که بهروز عبدالرحمنوف با در یک جایگی با تیمور رحیموف گرفته است از کسبیت او در چنین مسابقه ها با خوبی استفاده میکند. فشار مساخون از حلوکی درونه، اما این حالت را با خوبی برطرف کرد بهروز عبدالرحمنوف. البته پدر بهروز سهراب عبدالرحمنوف هم مربی بسیار هم با تجربه گشتنی جودو در تربیه بهروز سهم بزرگ دارد. او را هم در رشته جودو تربیت میکند و هم در گشتنگیری. خب با ثانیه های بشمار باقی ماندن از انجام این رقابت یک بدن دارد بهروز عبدالرحمنوف که او را پیشرفت میکند و همزمان تنبیه دارد موسیخان غنیف. با پهلوان گرجستانی در مرحله نهایی رقابت کردن بهروز جالب خواهد بود. خب همینطور وقت هم به انجام رسید. بهروز عبدالرحمنوف در این رقابت پیروز گردید و او روی خود را به مرحله نهایی هموار کرد. موسیخان باشد برنده نشان برنجی گردید. بخوری نیمانی هایی وزنی به اضافه 86 کیلوگرم به گلیم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان پرویز عبدالرحمنوف و نماینده جمهوری قرقیزستان امیرخان جولداشکزیف. در مبارزه مرحله نیم نهایی وزن جمع 86 کیلوگرم پرویز عبدالرحمنوف از تاجیکستان بر مقابل پهلوان قرقیزستانی امیرخان جولداشکزیف در میدان میشوند که هر دو آماده هستند برای نیروسنجی، اما هیئت داوران باید اینجا معین گردن بعدا روی گلیم بیاین. خب پرویز عبدالرحمنوف پهلوان تاجیکستانی در دور اول نماینده افغانستان صمدی امینالله را شکست داد. امینالله را بعدا با محسن ملایف یک رقابتی سخت و سنگین داشت. محسن ملایف را هم از صدر روی خود بیرون کرد پهلوان تاجیکستانی را و مکنون در این مرحله قرار گرفت. داوران هم موقع خود را اشغال کردند و نیروسنجی بعد از چند لحظه شروع می‌شود. پرویز عبدالرحمنوف یک تک سفید دارد و نماینده قرقیزستان امیرخان جولداشکزیف با ادای احترام به همدیگر و با صدای گرید از جانب داور مرکز رقابت آغاز می‌گردد. پهلوان قرقیزستانی از دقیقه های اول توجه کرد به داشتن گریبان پرویز عبدالرحمنوف. اون نیز از جهت قد خیلی بلند است و مانند پرویز و معلوم است که او بیشتر توجه دارد برای داشتن از گریبان. با دست چپ بسیار مستحکم دارد پهلوان قرقیزستانی. پرویز هم اکنون با دست راست از گریبان داشت. توجه برای کدام اصول است؟
از بالا می‌دارد. امرخان از قرقیزستان موقعیت را دیگر کرد پرویز عبدالرحمانов و توجه برای حلوکی بیرون از جنوبی پهلوانی ما. نباید از بالا اجازه دهد به حریف پرویز عبدالرحمانov و اولین کوششی پهلوانی ما. امتیازی گمان میکنم بدن را هم صاحب گردید در این حالت پرویز عبدالرحمانov. بله، عملی که انجام داد امتیازی بدن را برای پرویز عبدالرحمانov تامین کرد. از میانبند می‌دارد اینجا پهلوانی قرقیزستانی و امتیاز پهلو را هم صاحب می شود. همین گونه موقع را به حریف گذاشتن بسیار خطر دارد، مخصوصا برای داشتن از میانبند یا کمربند بسیار خطر دارد و پرویز عبدالرحمانov اجازه داد به حریف که فشار بیارد و امتیاز پهلو را هم صاحب گردید که او نسبت به پرویز اکنون پیش صف می شود. باز از همان موقع می گیرد پایزنی از جانب امیرخان پهلوان قرقیزستانی. اینجا حلوکی بیرون از جانب پرویز ولی ضد حمله رو هم میخواست استفاده برد امیرخان از قرقیزستان. اشاره هم میکند داور مرکز که باید گوشتین گیرند، سرعت رقابت باید بیشتر شود، ولی برای پهلوان قرقیزستانی این پهلوی گرفتش کفایه است که وقت رو هم کشال دید. ولی گپسری آن است که پرویز دقیقه های باقی مانده را باید ثمرناک استفاده برد، چون او به خوبی میداند که از حریف خفا میماند. از گریبان میدارد پهلوانی ما ولی کاری کرده نمیتواند برای اجرای اصول. پهلوان قرقیزستانی بسیار مستحکم داشته از گریبان پرویز، حلوکی بیرون و نه خسته هم گردیدن این دو پهلوان. ثانیه های آخری وقت اساسی و فشاری بار دیگر برای این نوبت هم به نتیجه است. بعد از آنکه که یک امتیاز بدن گرفت پرویز، در حال امیرخان از قرقیزستان در کوتاه‌ترین فرصت نتیجه رو به کلی دیگر کرد، امتیاز پهلو رو به دست آورد و طرف ثانیه ها کم میمونند. او خو نخو به هر راهی که نباشد پیشرفتی خود را میخواهد نگاه بدارد. پرویز از یک اصول گشته و برگشته استفاده میکند. اما نه، به این شکل موفق شدن دشوار است. نه این در زمین حرکت کردن البته خلاف قاعده های گوشتینگیری است، کاری که همین حالو پرویز عبدالرحمانov انجام داد.
дар як ҳаракат бояд партоф мекард Парвиз Абдураҳмонов. хоб вақтам ба анҷом мерасад дӯстони азиз, бо як паҳлӯе ки Эмирхан аз қирғизистон ба даст овард, пирӯзиро ҳоил хуб кард. Жолдосказиев аз Қирғизистон роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ бурд. یادآور می‌گردیم که نماینده جمهوری کیرگیزستان در آخرین نهایی برآمد و رقیب آن نماینده جمهوری تاجیکستان در این مسابقات به گرفتن زین سوم مشرف گردید. رقابت دومی نیمه نهایی وزنی به اضافه 86 کیلوگرم به گریم دعوت کرده می‌شود. نماینده جمهوری تاجیکستان امامزاده بهرام با نماینده جمهوری ازبکستان میرانشاه محمد رسول. Central referee representing Islamic Republic of Iran, Mohsen Bakhshoyi. Side referee representing Afghanistan, Sedekunal Hemad. And side referee representing Georgia, David Lamprayidze. хуб, рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни ҷамъи 86 килограмм ҳам оғоз мегардад. Aslet Rizwan Yaktak, representing Tajikistan, Imomzoda Bahrom. Баҳром Имомзода аз Тоҷикистон, сафедпӯш. Мироншоҳ Маҳмад Расулов аз Узбекистон бо яктаки сабз барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ вазни ҷамъи 86 килограмм ба майдон ворид гардиданд. аввалин кӯшиш аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ хушбахтона ба нуқтаи ниҳоӣ нарасид барои паҳлавони мо. аз боло доштааст инҷо Баҳром паҳлавони мо ва мавқеъро меҷӯяд барои иҷрои усул. довар рақобатро боз медорад ва барои такя гузоштан ба паҳлавони ӯзбекистонӣ огоҳии аввалро медиҳад. аст инҷо имкон барои партоф, вале нахост шуда паҳлавони ӯзбекистонӣ бо сари севҷӣ ё усули камарӣ партоф мекунад. дар оғози ин рақобат суръати дарусанҷӣ баландтар буд, вале акнун он
суръати баландро мо намебинем. Он дастзаниҳое ки дошт паҳлавони ӯзбекистонӣ танбеҳ медиҳад ба ӯ довар. ин бар суди Баҳром Имомзода хоҳад буд. албатта ғолиби ин ҷуфт бо Эмирхон аз Қирғизистон барои медали тилло мубориза хоҳад бурд. инҷо имтиёзи баданро соҳиб мешавад. дар он ҳолате ки сараввал Баҳром мехост иҷрои ҳусул кунад, вале дарҳол фишори Мироншоҳ бестар шуд. зидди ҳамларо ҳам инҷо хуб ба кор мебарад паҳлавони ӯзбекистонӣ. акнун каме ҷараёни қуввозмоӣ ранги дигар касб мекунад. лад бардошт инҷо аз пои худ. аммо ишора мекунад хуб аст паҳлавони ӯзбекистонӣ. хоб рақобатро боз дошт инҷо довар. таваҷҷӯҳ ба кадом ҳолат аст? ин ҳолат шояд имтиёзи паҳлу бошад. نه همه از روی همان بهاگذاری که داور داشت امتیازی بدن از همان است. با اینجا از روی گلیم بیرون نشد پهلوان ازبکستانی، اما این حالت را اگر داور با نوبت گیرد، نه اگر با نوبت میگیره فو از میدان خارج کرده میشد. از بالا میدارد پهلوانی ما، ولی امتیاز پهلو را به دست میارد. موقعیت را از دست داد در این حالت بهرام از تاجیکستان و در ثانیه های آخر با وجود یک بدن داشتن پهلوان ازبکستانی باز پهلو را صاحب میشود. خب اکنون داوران کنجی را نزد خود دعوت میکند. داور مرکز مشورت میکند، گمان میکنم گپ سر خارج میرود برای پهلوان ازبکستانی. و نزد سرداور میآید داور مرکز. پهلوان ازبکستانی در دور اول آزاد بود. مرحله چهار یک نهایی پهلوان ما فرهمند استوپیروف را شکست داد. بعد با این مرحله آمد، اما بهرام رقابت‌ها را از دور اول شروع کرد. چی قرار میبرد اینجا؟ از روی گیریم خارج میشود پهلوان ازبکستانی و او مقام سوم را اشغال میکند. بهرام
имомзода бошад аз тоҷикистон ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. دوستانی عزتمند حضور گرامی‌قدر وفوری‌های نیمه‌ای وزن‌های مسابقات بعد از چند لحظه آغاز می‌گردد. از این لحاظ تیاری بینند وفوری نیمه‌ای وزن تا 60 کیلوگرم. در حالتی از گلیم برآوردن نماینده جمهوری ازبکستان یادآور می‌گردیم که در اون نمایندگان جمهوری ازبکستان از مسابقات خارج کرده می‌شوند. بخوری نیمه‌ای وزنی تا 60 کیلوگرم داوری بالای گلیم داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری تاجیکستان رحمان علی شریپов. خب марҳилаи ниҳоӣ оғоз мегардад дар вазни то 60 килограмм. довари марказ Раҳмонали Шарипов аз Тоҷикистон довари дараҷаи байналмилалӣ, Хусравшо Шоёв он низ аз Тоҷикистон довари дараҷаи байналмилалӣ ва довари дигари мо Алибек Дилшодзода. се довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон марҳилаи ниҳоӣ вазни то 60 килограммро ҳакамӣ мекунанд. ду паҳлавони Узбекистон барои ба даст овардани нишони тиллои дуюмин ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ мубориза мебаранд. паҳлавонон ҳам ба майдон наздик мешаванд. ҷавоҳир Умиров сафедпӯш Узбекистон, Самардин Кучкаров сабзпӯш Узбекистон. мубориза барои медали тилло ва инҷо ҷавоҳир Умиров бидуни рақобат мехоҳад пирӯзиро ба ҳамватанаш Самардин Кучкаров диҳад ва Самардин Кучкаров ба гирифтани нишони тилло мушарраф мегардад. ҷавоҳир Умиров мақоми дуюмро касб мекунад. хоҳ нохоҳ медали тилло ба Узбекистон меравад ва инҳо эҳтиром гузошта
ба якдигар рақобат накарданд. خب بعد از چند لحظه نیروسنجی در وزن تا 65 کیلوگرم برای به دست آوردن نشان طلا آغاز خواهد شد. کمی البته در برگزاری این مسابقه کارهای تشکیلاتچیگی با مثل گشتنی جودو براه مانده نشده است. مثلا در گشتنی جودو هر رقیبی که هر جفتی که با میدان میبرویند در صورت به انجام رسیدن رقابت در حال داوران معین هستند. البته جفت ها با خوبی میدان در حال رقابت آغاز میکردند، اما در اینجا کمی توقف با میان میآید. خب داوران هم با میدان آمدند. محسن بچویی داور مرکز از ایران، خالدون علیف از آذربایجان و داوری افغانستانی به او کمک میکنند. در مبارزه برای به دست آوردن مدال طلای وزن تا 65 کیلوگرم یاسین بابوکالونوف از تاجیکستان بر مقابل رمان کرمیلیان در میدان میشود. رمان از فدراسیون روسیه است. خب یاسین بابوکالونوف یک تکی سفید به بر کرده است. رمان کرمیلیان از فدراسیون روسیه است. این رقابت را با یک تکی سبز شروع میکند. خب یاسین تاجیکستان سفید پوش، رمان از فدراسیون روسیه با یک تکی سبز. تلاش مبارزه برای به دست آوردن نشانه طلای وزن تا 65 کیلوگرم. اولین رسش ها در رقابت گذشته در مرحله نیم نهایی ما هنرنمایی رمان را دیدیم که چگونه عملکرد یا حرکت های بسیار هم جالب را نشان داد بر مقابل پهلوانی ما فیضلوف. ولی یاسین بابوکالونوف تجربه خوبتر دارد. لوکی بیرونه استفاده می شود از جانب یاسین بابوکالونوف، اما این حالت رو به خوبی احساس کرد رمان. از بالا می‌دارد اینجا یاسین بابوکالونوف. لوکی درونه، اما این حالت هم به خوبی استفاده نشد. خیلی از قاعده و روش گشتنگیری آگاه است رمان
ва ба хубӣ медонад ки дар кадом ҳолат чӣ гуна ҳаракат кунад ва ана ҳамин гуна такя гузоштан ба Роман огоҳӣ медиҳад довар. як пойзанӣ бо пои чап аз ҷониби Роман, вале бенатиҷа. Ёсин ҳам мавқеияти хеле хуб дорад, агар партов карда тавонад. На, бибинем чӣ гуна эҳтиром мегузорад Роман, ҳар амал карде мекунад, боз рақибро албатта мавриди эҳтиром қарор медиҳад. фалсафаи гӯштингирӣ ҳамин аст. аз боло доштан барои Ёсин таваҷҷӯҳ барои усули сари севҷӣ ё камарӣ, аммо Роман ҳам хеле моҳирона ҳаракат кард. ҳамин шакле ки айни ҳол Ёсинро мехост партов кунад, ҷонон Файзаловро ҳам дар рақобати нимниҳоӣ ҳамин гуна партов карда буд Роман ва Ёсин ин ҳолатро ба хубӣ пай бурд. Ёсин Бобокалонов бародари Эмомалии Нуралӣ яке аз чеҳраҳои муваффақи гӯштини ҷудои мо ҳаст. албатта ин сулола падараш ҳам мураббӣ ва мактаби бузургро ҳам гузаштааст. бисёр хуб буд ин ҳолат барои Ёсин Бобокалонов. ҳарду ҳам як зайл доштан, аз камарбанд доштан ва партофти Роман. ин баъд аз амри довар буд. аллакай рақобат боз дошта шуда буд. дар ҳамин ҳолат баъдан Роман партов кард. бале, аллакай довари кунҷӣ ишора кард ки рақобат бояд боз дошта шавад. вале довари марказ мехоҳад наворҳои такрориро як бор бубинад. ба қавли дигар аз видеодовар бояд истифода барад. инҷо довари кунҷӣ аллакай он вақте ки Роман иҷрои усул мекард, рақобатро боз дошта буд. ҳамин гуна ҳаст ва ин чизро ҳам байнобат гирифтанд. таваҷҷӯҳи Роман боз ба ҳамон ҳолати қаблӣ. сонияҳои поёнӣ аз вақти асосӣ ва ҷуз огоҳие ки Роман дорад, дигар дар табло натиҷа нест. аммо бисёр амалкард ё партофти ҷолиб дошт дар ин ҷо Роман Кремлян ва тавонист ки Ёсин Бобокалоновро шикаст бидиҳад. Роман Кремлян дар ин мубориза пирӯз гардид. сазовори нишони тиллои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни ҷавонон дар соли 2024. Ёсин Бобокалонов соҳиби нишони нуқраи ин вазн шуд. Finalmente, under 78 kilos, Central Victory, representing Tajikistan, Khisravsho Shoyev. Khisravsho Shoyev аст Тоҷикистон. Tajikistan, Nazrul
назрулло абдурахмонов аз тоҷикистон, Representing Tajikistan, Azizi Bakhtiyor. азизи бахтиёр аз тоҷикистон. се доваре ки рақобати вазни то 78 килограмм барои ба даст ордани медали тилло ҳакамӣ мекунанд. Bonamayde Cumhuri Uzbekistan, Elbek Tojiyev. Buxoriy nihoyiy vazni to 78 kilogramm boyaqdagi safed namoyanda Cumhuriy Turkmeniston Mekan Pardabayev. Boyaqdagi sabz namoyanda Cumhuriy O'zbekiston Elbek Tojiyev. хуб, мубориза барои нишони тиллои вазни то 78 килограмм. Мекон Пардабоев аз Туркманистон сафедпӯш аст. намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Элбек Тоҷиев бо яктаки сабз рӯсанҷиро оғоз карданд. албатта Элбек бисёр ҳам то ба ин марҳила ҳунарнамоӣ хеле олӣ дошт ва таваҷҷӯҳ мекунем ки бар муқобили Мекон то куҷо ҳунарашро нишон медиҳад. дар марҳилаи нимниҳоӣ Мекан Пардабоев оне ки бо яктаки сафед ҳунарнамоӣ дорад, Саидраҳмон Қодиров аз Тоҷикистонро бо ду паҳлӯ ки имтиёзи ҳалол шуд шикаст дод ва ин ҷо каме лад мебардорад аз китфи худ ва Хусравшо Шоев ҳам табибонро даъват мекунад дар кадом ҳолат лад бардошт. ва ана ҳамин гуна фишоре ки аз ҷониби Тоҷиев буд. ҷиддӣ аст гумон мекунам ҳолати бардоштаи Мекан аз Туркманистон, чун табибон ҳам барои гилем омаданд, барои кӯмак. ҳоло маълум мешавад ки ӯ рақобатро идома дода метавонад ё на. хуб, як бор таваҷҷӯҳ мекунем ба роҳи тайнамоидаи Тоҷиев ва натавонист. Билохира Мекан рақобатро идома дода натавонист ва ҳамин тавр Элбек Тоҷиев аз Узбекистон дар ин мусобиқа нишони тиллоро ба даст овард. албатта рақобате ки имрӯз нишон дод Тоҷиев бисёр ҳам олӣ буд. агар нерӯсанҷӣ ҳам идома мекард, ӯ метавонист ки дар ин мубориза пирӯз гардад. марҳилаи ниҳоӣ вазни то 86 килограмм. Мурад Қурбонов аз Туркманистон. ин бону аз Миср аст. Мансур ва акунун
تا 86 کیلوگرم. این نخستین این رقابت یا این نیروسنجی برای ما جالب خواهد بود، چون بهروز عبدالرحمانوف و نیکولاس давладзе از گرجستان رقابتی دیدنی خواهد بود. بهروز عبدالرحمانوف از تاجیکستان در مرحله اولی رقابت ها توانست مشتبه وهبانی از جمهوری اسلامی ایران را شکست بدهد. بعداً پهلوان تاجیکستانی را از صدر روی خود بیرون کرد، محمد مردین زاده را، و در مرحله نیم نهایی باشد با پهلوان دیگر امام موسیخان غنیف غلبه به دست آورد. خب همین طور نیکولاس давладзе از گرجستان سفید پوش است. بهروز عبدالرحمانوف از تاجیکستان با یک تک سبز رقابت را آغاز کردند. اولین رسیشو را میبینیم که نیکولاس سری زانو نشست و زیدی حمله را خیلی خوب استفاده میکند بهروز عبدالرحمانوف و امتیاز پهلو اشاره میکنند داور، اما میخواهند این حالت را یک بار دیگر بسنجند. از نگاه اول با امتیاز حلال مانند بود. زیدی حمله که از جانب بهروز عبدالرحمانوف است، اما این را قرار نهایی داوران معلوم میکنند که امتیاز پهلو است یا نه. امتیاز نیست در اینجا. داور کنجی هنگام پرتافت در حال امتیاز پهلو اشاره کرد، ولی بعد از دیدن نوارهای تکراری اینجا پرتافتی بهروز عبدالرحمانوف امتیاز نیست، اما عملی انجام داده پهلوان گرجستانی امتیاز بدن را برایش میارد. بسیار خوب درخشید نیکولاس давладзе از گرجستان. مهمتر از آنه که از روش گوشتینگیری به خوبی آگاه است. پرتاف عملی انجام داده نیکولاس چی به او گذاری می شود؟ بدن، اما نه. اینجا از نوارای تکراری باید استفاده کنند. خب آنها همین عمل کرد، شاید پهلو بود. از این زاویه دیدن خیلی مشکل است که بهروز با پهلو افتید یا نه. به هر حال داور ترکمنستانی قرار خود را برآورد، امتیاز بدن داد و بدن پس گرفته می شود، چیزی نیست. پرتافت پهلوان گرجستانی و امتیاز نگذشت، الوکی درونه بهروز اینجا تلاش کرد و باز به مانند همون دقیقه های اول ضد حمله را استفاده می کند بهروز عبدالرحمانوف و امتیاز بدن رو هم او صاحب می شود. نتیجه از حساب گرفتن امتیاز برابر شد. حالا وقت است هر دو میتوانند که با هنر جالبشان امتیاز گیرند. توجه بهروز برای از بالا داشتن، اما دستش را حریف را نمیکند. از سری آستین داشته است و به کنج میدان میبرد حریف را. پایزنی از جانب نیکولاس، اما این نوبت امتیاز بدن را باز هم صاحب میگردد نیکولاس. بیشتر آن حرکت هایی که انجام میدهد نیکولاس با گوشتینی معلوم است که از گوشتینی جودو خیلی باخبر است. پرتافتی سر کتفی که
анҷом дод, ҳамон гуна буд. хушбахтона ин ҳолат ба имтиёзи паҳлӯ нарафт. аз ҳар як имкониятҳои ба миён омада ба хубӣ истифода мекунад Николас. Беҳрӯз ҳам бояд ҷавоб гардонад. барои ба даст овардани нишони тилло ёсин бобокалонов аз тоҷикистон дар вазни то 65 килограмм мубориза бурд ки шикаст хӯрд ва акнун беҳрӯз ҳам барои медали тилло мубориза мебарад ки ҳоло аз ҳарифаш қафо мемонад аз ҷиҳати касби имтиёз. ҳалоки дарунаро истифода мекунад инҷо Николас Давладзе. Николас Давладзе дар даври аввал паҳлавони тоҷикистонӣ Фирдавси Баҳодурро шикаст дод. баъдан паҳлавони Узбекистон Оғобек Тимуровро аз садирои худ берун кард. дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад паҳлавони тоҷикистонӣ Суннатулло Мусоевро шикаст дод. барои худро ба марҳилаи ниҳоӣ баровард. беҳрӯз Абдураҳмонов дар марҳилаи нимниҳоӣ Мусохон Ғаниев паҳлавони дигари тоҷикистонро шикаст дод. барои худро ба марҳилаи ниҳоӣ овард. мавқеият бисёр хатарнок аст барои Беҳрӯз ва боз партофти Николас Давладзе аз Гурҷистон. ин навбат ҳам имтиёзи баданро соҳиб мешавад. мавқеияти хеле хубро ишғол мекунад Давладзе ва он партофтое ки бори сеюм аст анҷом медиҳад. хушбахтона барои Беҳрӯз Абдураҳмонов бо имтиёзи паҳлӯ ё ҳалол анҷом намешаванд. бо имтиёзи бадан ва фишор ин навбат боз як бадани дигарро соҳиб мешавад паҳлавони кишвари Гурҷистон. хуб аз ин ришта мо аз кӯдакиву наврасӣ машғул мешавем. мактаби бузурги гӯштини миллиро мегузорем. хоҳу нохоҳ ҳар як кадоми мо дар ҷавониву наврасӣ албатта куҷое дар кадом майдоне ё дар сатҳи деҳа бошад дар куҷое албатта гӯшти ин гирифтаем. ва боз амалкарди дигари паҳлавони гурҷистонӣ ва Беҳрӯз ҳам албатта аз ин ришта ба хубӣ огаҳ аст. аммо аз чӣ бошад ки бар муқобили ин ҳарифи гурҷистониаш ҳамон касбияти боло ва иҷрои усулҳои хуби гӯштингириро нишон дода наметавонад. сонияҳои хеле кам боқӣ мондан. пешсафӣ бар ҷониби Николас Давладзе аст ва ин ҷо Беҳрӯз аз рӯи гилем берун шуд. аммо ин барқастона фишор овардани паҳлавони мо аз ҷониби Николас буд ки ба ӯ танбеҳ медиҳад довар ва 2 сонияи дигар то анҷоми ин рақобат боқӣ мондааст. ба ҳамин тавр вақтам ба анҷом мерасад. Беҳрӯз Абдураҳмонов натавонист ки дар ин мубориза пирӯз гардад. бо бартари 3 бадан Николас Давладзе аз Гурҷистон нишони тиллоро мегирад ва Беҳрӯз бошад ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гардид.
بخوری وزنی با اضافه 86 کیلوگرم پیونه بینند نماینده جمهوری کرگیزستان Central Victory, representing Afghanistan, Singapore Levant. Side referee representing Islamic Republic of Iran, Hussein Bakshui. And side referee representing Tajikistan, Dilawari Safidi. Final male class 86. خب رقابتی آخران در این مسابقات نیروسنجی پهلوانان وزن جمعی 86 کیلوگرم هم آغاز می‌گردد که در این وزن هم یک نماینده تاجیکستان برای نشان طلا تلاش می‌کند. خب امیرخان جولداس کازیف از قرقیزستان سفید پوش است. بهرام امامزاده از تاجیکستان با یک تکی سبز. تلاش مبارزه برای مدال طلای وزن جمعی 86 کیلوگرم. امیرخان از قرقیزستان در مرحله نیم نهایی پرویز عبدالرحمانوف پهلوان تاجیکستانی را شکست داد. بهرام باشد اولین کوشش پهلوان قرقیزستانی اینجا امتیاز بدن رو برایش میارد. بهرام باشد نماینده ازبکستان میران شاه محمد رسولوف را ناکام ساخت و کوشش اولی که از جانب امیرخان بود در حال امتیاز بدن را برایش تامین کرد. بسیار هنر خوب دارد این پهلوان قرقیزستانی. در مبارزه با پرویز عبدالرحمانوف ما مشاهده کردیم. باز یک حرکت دیگر این هم امتیازی بدن است. هم قد و بستی بلند، دستان دراز، پایهای دراز که این خاص به گوشتینگیری است از جانب امیرخان. از بالا می دارد دلخواه اصول را دیگر می تواند که اجرا کند. حالا درونه و باز امتیاز بدن را صاحب می شود پهلوان قرقیزستانی. 3 بدن. اما تا کنون از جانب بهرام پهلوانی ما یگان به قول واکنش یا جواب سزاوار نشد در 3 بدنی که حریف به دست آورد. داشتنهای بهرام را به خوبی میکند، نمیگذارد نماینده قرقیزستان و هر دو از سر آستین میدارند که به این شکل کار حاصل نخواهد شد. از بالا میدارد بهرام و باز میکند، نمیگذارد این حالت را پهلوان قرقیزستانی و داور هم اشاره میکند که نیروسنجی باید ادامه کند. خب کم فعالی پهلوان قرقیزستانی را اینجا اشاره میکند داور، با او آگاهی میدهد.
ва дарҳол таваҷҷӯҳ барои ҳалоки даруна буд аз ҷониби паҳлавони қирғизистони ва боз ҳамон гуна вақте ки мо болотар ҳам ишора кардем ки аз боло медорад мавқеият хеле бисёр пайдо мешавад барои иҷро кардани усулҳо. ҳардуам аз гиребон хеле мустаҳкам доштанд. маълум аст ки эмирхан ҳамаи натиҷае ки дорад барояш қонеъкунанда аст. вақтро ҳам агар кашол диҳад бар суди ӯ хоҳад буд, вале фишор бояд бештар шавад аз ҷониби баҳром, чун 3 бадан дорад ҳариф. пешсаф аст. дақиқаи охир ҳам ба поёни худ меравад, аммо ин як зайл доштан ягон маъние надорад барои паҳлавони мо. аз камарбанд хуб гурехтан аз ҳамлаи рақиб танбеҳ ба паҳлавони қирғизистонӣ, новобаста аз оне ки ӯ 3 бадан дорад. дигар бояд таваккал кунад. сонияҳо ба шумор монданд. баҳром аммо саросима набояд шуд. ҳарифро дур нигоҳ медорад. эмирхан наздик шудани намемонад. ин яке аз паҳлӯҳои хуби дигар барои паҳлавонон аст ки сомон маҳмадбеков дар риштаи ҷудо ҳамин гуна рақибонро аз худ дур мекунад. наздик шудани намемонад ки дар зиёди рақобатҳо пирӯзӣ ба даст орад. ва вақтам ба анҷом расид. ҳамин тавр эмирхан ҷолдош қазиев аз қирғизистон ба гирифтани нишони тилло дар дуюмин ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштингирӣ миёни ҷавонон муваффақиятро ба даст овард. соҳиби нишони тилло гардид. ва баҳром имомзода аз тоҷикистон ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гардид. хуб дӯстони азиз, ин охирин нерӯсанҷӣ буд дар ин мусобиқот ки мо барои шумо шарҳ додем. то ин дам ман сорбон мисаев бо шумо будам ки нерӯсанҷиҳоро аз мусобиқоти байналмилалӣ барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки дар шаҳри хуҷанди бостонӣ ҷараён дошт барои шумо шарҳ додам. хайр, тансияту хонобод бошед. дӯстдори варзиш бимонед. دوستانی ارجمند، حالا برای سپردن این آمو جایزه و تحفه‌های ارزنده والیبال وزن تا 60 کیلوگرم رئیس ولایت سوم رجب احمدزاده و رئیس فدراسیون کشتیگیری فدراسیون روسیه امام نظر خوشحال رو دعوت می‌کنم.
دوستان ارجمند خوشگیر نظرم